Mũngũrũrio wa kũhĩtana na nyanake iria ikoretwo ikinyamaria mũingĩ mwena wa Malindi nĩ ũtwarithĩtio na mbere, na gũkinyĩria rĩu honge cia ũgitĩri nĩ cikĩtie ngono nyanake makĩria ma 350. Kũringana na ndũmĩrĩri ya borithi, nyanake icio ithondekete gĩkundi kireĩta Maoza na makoretwo methaĩte na mabanga na kunyamaria ehĩtũkĩri muthenya barigici. Kuna wengine wamejitokeza kabisa kusema hatutaki Malindi ichafuliwe. Kuna wale wengine wanaenda as extent kuingia TikTok kusema Malindi is not safe, na ni wale walivu wanataka kuchafua Malindi. Arĩa maikĩtio ngono nĩ makinyĩtio igoti-inĩ na makahingũrĩrwo thitango, na kũringana na kamanda wa borithi sub-county-inĩ ya Malindi Moses Kosgei nĩ atĩ mũngũrũrio ũcio no ũgũthiĩ na mbere nginyagia rĩrĩa thayũ ũrĩcokereria. Tunaendelea tukitafuta wale wako masenani na tutashika wote na kishia nini usalama ya Malindi as a general tuta make Malindi iwe safe. Oho Kosgei nĩ orotete aciari arĩa makoretwo magĩkanĩra ciana ciao ona thengia wao kuonekana na mahĩtia, kũrĩa morĩtie kumũrĩka mĩgendere yao na kumarũnga marĩ o anini. Tutakujia wewe mpaka mali huko na tutakutoa. Watoto kwa sababu wanatafuta na mapolisi, ni nyinyi wazazi munawaficha juu dari ili mapolisi wasiweze kuwashika. Munawaficha wale watoto wenu, na nyinyi mnajua wale ambao wanaotatiza mitaani, lakini kila mtoto wa mtu akishikwa, kila mtoto wake si mosa. Mwena-inĩ wake gavana wa kaunti ĩno Gideon Mung'aro oigĩte kũhotoma kwa ũgitĩri mwena ũyũ kũracũngĩrĩria gũcoka thĩ kwa namba ya agendi arĩa mekinyagia gũkũ. Nataka nikutane nao niwaeleze vile tutasaidiana, wengine tutawapatia kazi mtaani, tusafishe. Nilipita juzi peke yangu bila askari, bila dereva. Yale ndio yaona Mungu ndiye anajua. Mtu atashika Qurani kabisa aseme kwamba mtoto wangu wallahi, na ukifuatilizia mtoto wake ndo akona shida. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njũgũna.